jamaiso tiri na mateeka gaibwe tiri na constitution yaibwe aye ekisooka ekya intimidation bona bakyogere ku ntikyaliyo so nendo okukoba abantu nti buli mu kalulu bwe kaba mu intimidation kiragachi nti abantu ba candidate abali mu kalulu abali kozesa tactic eyo bazira buwagizi mbantu because obuwagizi mbantu obufuna mu ngeri ibiri one nga abantu bakwenda era abantu baba bakwenda bakuwagira mu mbeera yona ayo omuntu atawo intimidation aba ali kwenda ku achievinga bintu bibiri one ekisooka aba ali kwenda okufuna okutola abandi mu kalulu okureducinga abantu abajja okulonda ate twidi bulungi nti omuntu ali mbuyinza ekyokuba nti abalonzi bajire batono kikolera muntu ali mbuyinza kuba aba asobola okumanipulatinga balance y'obululu buno obutalonze mu favor ye oba okubweyambisa ekyokubiri omuntu akozesa intimidation oba okutiisatiisa aba ali kutapinga psychology ya muntu okumukaka asobola okumulonda nairenga tigwayenze okulonda era ebintu ebyo bikozesa ino mbululu especially nga buno bwa electoral college nairenga era ni mu bululu bona obwa general elections bona abokwesa Mami Museveni ni godfather wa intimidation ni violence era botunaja mu kalulu idda kubonna nga bayiye majje police babite ku nguudo nti bajja kuuma butebenkevu mu kalulu aye nga baliitaawo ntiisa mu bantu begendereze either balobe kujja kulonda oba begendereze bali kulonda batya ekyokubiri ekyo kyebogere ku ekya commercialization oba monetization of politics buli sente bwe dibaningi mu kalulu buli sente bwe dibaningi mu kalulu kikolera bali mbuyinza na badirina tikikolera mulonzi wa bulido era nendo okutegeeza abalonzi nti nibwobo omukwabo abali kufuna ku kusente do de bali kugabe ino wena kikukosa mu ngeri dona ngengeri esooka omuntu buli bwagula kaluluko aba kuzira kuibanda nze wange jenve butembe abagula akalulu basibulanga n'okulayira bakali kukola ki kulayira bakoba akalulu kaife kange nakagula mundeke enkole ntya ngolole nkole kineyiye ne sente dange ndize era yalumukayo emyaka 5 abali esente n'abatalya twena tukoze eki twena tubaire bamulekwa sente ensako ya parliament oba n'obuweereza bwe tulina okufuna ebutembe bona nga bujja mu Jinja North aye tulina bamulinaano abategeera bategeera ensonga eyo bakuba waviirere wakola oti noti ndoza bwe babigaita babona nga tibibita ekyokubiri nti lwaki okukoyisa sente ningi mu kalulu wazira gwe kigasa era kisinga akosa muntu wa bulido oba mulonzi esente edo abasinga abadikozesa baba n'ekifo eky'obuyinza nga kirina budget ey'okuweereza abantu bale sente baditola mu kuweereza abantu daja mukubanga diri kugulirira bululu n'olw'ensonga eyo olirowooza nti olifuna sente dabwerere aye sente edo obulezi mu idwaliro tibulituuka iwa azira naikonto omwana wo odda kumutuma amaadi aje wala bamufunisenda olw'embeera nti ali kuno n'amaadi wala yetaaga omuvubuka anamusitulira ku amaadi okugaleeta iwe weena eyo nenso otyo bw'oli kutunda oba ekyo ky'oliifunamu mukuba nti wayikiriza okugulibwa n'esente so nsobola okuwa disadvantages ningi ediri mukuba nga akalulu kakugulirira so ife twenda okivumirira mu ngeri yona Maria key takeaways mu kaluko wa bwina ekololo anti edo nkuwaire ku ibiri era ndisemba kuba ndiwulire wano mu studio aye ni wano muna n'abanene balize nabiboyine wano kumigaita abantu nakuba bana ate bano n'abeewanisanga sente buti yedda ibe dajire wakuba bo bazira na abantu babaire bazira office bajja bitoola so ate nga kizibu okugema kudayibwa endowooza abandi so ensonga eyindi nze nenda okwebaza Right Honorable Kadaga
olw'okuba engeri gye yavaayo okusetinga president nga process eno eritandika. Nabona omuntu omuvumu omumalirivu mu environment gye yalimu okwogera amazima kyekyo speaking truth to power. Mu mbeera yona twetaaga abantu abatajja kwetya kuba tuli kwogera na gundi oba tuli kwogera na muntu wa holdings ekifo kino, omuntu ayogere ensonga edinigiriza abantu nga tatiire tibamugulirire mu mbeera yona. Kuba wandikobye nti ali kweguya akalulu era mu kweguya akalulu asobola okubonekanga ndi safe oba intimidation bitandise. Find out. So eyo nembeera gye tukola tutya, eyo nembeera gye tulimu nti buli muntu alina okubanga asobola okuba n'obuvumu oti n'obwo n'okwogera ensonga nga bwe diri nga tanigire ku liiso ku muntu yena. Ebyo bye nabona era nafunamu ebyokwega era nabona n'ensobi denta asobola ekola denta ikirize na kibiina kyange ekola